Итак, встречайте, Элвис Пресли. Ой, извините, Элвин Грей. Это лепс татарской эстрады, чистокровный мишарин нурлатской породы Фирдус Чамаев. Мужики, вперед! Жеңіл түгіл хиттар болмаса, мен салаватты ұзармын Алла бұйырса. Өзім жырлайм, өзім бейім, өзім күтірам. Мишарлардың данын яқлап популяр болам. Фирдус бұла бұздықлада тек біреу гіне, ең бақытлы тамашачы Фирдус тәгіне. Салаватлы юл яқшыны артта қалдырам. Өз yolumdan тайпылмайша мен алға барам. Кімде ең жеңілі, ең жайлысы күзеттерге? Менің ең бірінші үйінде шылай концертлар уақытында ястаған едім. Жерші түгіл, алып барушыны Гүлназ Сафаровна. Гүлназ Сафарова ол бет айырым тема. Мен сенде ең бірінші шындай ешіткенім. Мен шындай қыз шыққан екен, алып барашым дейм, кім. Но Гүлназ Сафаровны күсәттейін деді. Менің коллега бетін бірге әшілі көрсәтсін әлі. Рұқсат етсең енді әлбәтті. Әлбәттә инде үзебезнең төмле көрәш тапшырын башлап тәҗибәрәбез. Әлбәттә инде безнең иң әйбәт җырларыбызның берсе. Шулай ук инде иң шундый әйбәт кеше. Әлбәттә инде җырлап та йөргә тырышам. Инде безнең Булат Байрамов әлбәттә инде куйнуры кушлар белән каршы алыгыз. Зур рәхмәт. Инде бу якка карасак, инде үз күзләренә ышанмаслык та була. Фирдус Тимоев әлбәттә инде бездә бүген қонақта. Фирдус бір-ике жыр белән дә безне тәэмин итә алмассыз микән? Берәр инде җырларыгызны җырлап җибәрә алмассыз микән, Фирдус? Мин шулай сөйләргә бик яратам, әлбәттә инде. Безнең Булат та бит әле бик әйбәт җырчы булып санала. Әлбәттә инде аларга да сезне биреп карыйк, бәлки ул да безгә берәр нәрсә җырлап күрсәтер. Шундый булып яралганмын, туганымын шундый булып. Артистлар турында сүзгә мин яшимен ышанып. Җырчыларның бу сәхнәдән туйганына ышанам. Күбе безнең җырлавыннан туктавына ышанам. Уйлавымча Салаватта бер заман туктар иде, ләкин ул заманны безгә күрергә язмас инде. Туктаса Айдар Галимов, менә шундый уй килде. Уфада безнекеләрдән президент булар иде. Ышанам, 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 ышанам. Кеше тавышын ишетмей, йөрмәдем утрауында. Шитилләре кирәк түгел, кайтыр идем авылга. Талларга кашты сандугаш, мин аны эзлеп бери. Монда минем зур проблема, ойнарга нет времени. Ишмаймылым травмы алып,
tek dижав степени. Ufalla arabası tağıp şağıp gittim otuna. Arkalarımı tirlep bitti, katı düştü batıma. Arkalarım tirlep bitti, katı düştü batıma. Yaşaklar, jüdü şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar düydürlüp dürlüp, yanğan şaklar var idi. Yaşaklar, jüdü şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar düydürlüp dürlüp, yanğan şaklar var idi. Assalamualaikum Kazan. Radyo Mai. Давайте поем. Sallara yaralar kılı dingiz şuna mansulana sallar yasay berir bala ağaçların koydan taba sallara yaralar kılı niler uylay bu irbala yol kayları koya bara yarda sigen yara kala sallara yarlar kala akyalıkta kızdan yolala ağım sular geri saman yaman sulamay bala sallara yarlar kala akyalıkta kızdan yolala ağım sular geri saman yaman sulamay bala. Ең көп пародия салған артистimiz Салауат абай екен. Бек көп пародия Салауат абайға жасағандар. Ең көп мәзәкләргә кірген артистimiz да Салауат абай. Ең көп ғайбәтләрдә булган, ең көп мақталғаны да, яхшысында да, нашарында да гел беренчедә тора. Аннан Айдар абай, аннан тагын шулай язганнар инде язганнар. Әле бер мәзәк чыгарганнар, тагын берне имеш Салават Фәтхетдинов белән Айдар Галимов очрашканнар да Казанда. Айдар абай инде Салават абайга аңлата икән. Саламат. Мана син иштеңме аны? Дәрсәне. Мана Путин бит яңа закон подпис айтты. Пенсияны озын айтты, мына сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк, сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк. Шагасы кисәшек, я тәне держу. Саламат, алай гана түгел, бар бер шидирган орның булырга тиеш, син бит биздинлек жырлап кына йөрисең. А что предлагаешь? Ну, что предлагать, мана Уфада булса, мен сине бер унаштырган булыр идем, конечно. Айдар искнем. Айда. Улар икесе чыгып утырганнар, машинага түгел, мотоциклга. Ну, ин Салават абай гонщик буларак үзе рулга утырган, артка утырган Айдар абай Казаннан Уфага чыгып киткәннәр, шабалар, Татарстан чыгып киткәннәр, Башкортстан Республикасына килеп кергәннәр, яркәйләрне узып Дүртилегә җиткәннәр. Карыйлар, Дүртиле поворотында, юл чатында ике чемоданын тоткан Нәфкат абай басып тора. Ну, моны күреп туктаганнар инде. Нәфкат. Кая барасың? Бараммы, кайтаммы, мен белмим. Нәфкат туганчык белмәйсең, син иле барасың, иле кайтасың. Иле кайтасың, иле барасың. Монда бүтән вариантлар юк, Нәфкат. Наверное. Бу мен эшкә кертергә барасың ба? Барам. Нәфкат туган, монда сиңа урын юк, конечно. Давай, люлькага утыр, яме, садись люлькага, чемоданнарыңны ал. Чемоданнары белән бергә люлькага утыртканнар, тиягәннәр Нәфкат абыйны. Кузгалып кына киткәннәр, Нәфкат абый нәрсәдер әйтмәкче булып. Нәфкат абый телгә килеп, нәрсәдер әйтәсе килеп, лю. Нәфкат туган, сөйләшмә, пожалуйста, Салават гонщик, ул барыбер туктамый. Лю. Нәфкат авызыңны ябын, шабаннар крабин, сөйләшмә, пожалуйста, туган. Yap! Ağzını. Нәфкат абый тын да алмыйчы, сабырлык белән түзеп кенә, телен тешләп Уфага кадәр килеп җиткәннәр. Килеп туктагач, мотоциклдан Салават абый төшкәндә. Нәфкат. Бәгырып. Нәрсәсен юл буе? Лю.
Nerede kilgaçta bulmuş dölük. Мына самом деле кат килеш айда була бит инде. Мына салаттың медедің мына сөйле. Егетлер Люльканың тәбе yok. Hayırlı kış. Kozan. Yaşlarının kınarı eta internet. Çünkü hemen Ağdın yaşlılar bütüsü tik telefon kurtarıp durayındı. Şulay. Ben de ben yaşlarında konuşması kabıldım. İşleri kabıldım challenge. Challenge'ın kim nerseyken anlam eğitip gitem. Challenge etta ben mesela bir tanılgan kişi nersedir işlep görsette. Ben bu günü ilk tanılgan challenge'lardan birisi bildi. İsizden biken bir durağı plastik şişen büküsü tipi başında hadırıyız mı? Valla o bükün tip belki şu kolmalı bakayım. Hem nereye tipmedi. Bizdekilerden hamdülillah kadar tiptiler. İyi bir işimi bildim özümün şericinde Bulat Nigmatulenga. Ne diyer mi ki? Koray gali. Selam Kazan! Payın algan, faydası yularma. El yatlarda bulsan da, paydırsın kullarıma. Ruslar görüp duraz. Akazısı Bulat'tan umani fantazi. Şu mümsüzleri üsküne solgan. Taknize. Mağa şeliş aldı Bulat bir de şelişini Abdülfetke. Abdülfet. Artist. Andağı fantaziya. Andağı o bir jırlağında da dip koyun itra. Abdülfet jırlağında benim şey eskile başlıyor. Ötemli tip jırlayı. Devay Abdülfet. Urreli mine şolay avdı kayım Minde şolay ava Sehnege şıkkan sayım Молодец. Вот это артист, вот это фантазия. Bu bir şeyler turundadır. Şeye koyun gaylansın hele. Abi uylap da bırak gerek. Maturitip özü bile şağıştırdı. Bir Abdülfettin kasırtında bulgan var. Bir işe dilini basıp ikincisini yuhatmış jırlayı. Üçüncü ne? Kim Abdülfet şeylisi birdi. Nige? Şalı kızı. Elfine. Elfine en famille n'est pas moche. Töle ezgam ve töle egzam ve. An be kuruşka to bir türlü ite, to bir üzde bu talabalık kayıp. Bäxetimine kupsindi de gürsüldep avdı koyun. Minem boşka kilip düşkeş, kurdum lisnik şırayım. Oxinennin boşmağı, oruçka yanına suğayım. Kitap kalganımın imanda, şirinlerine utayım. Dik kışkırıp koydu lisnik. Молодец. Elfine fantazi şey yap. Özüz kurup durasın. Nişik maturitip tasvirladı. Bu turmuşta bizden nişik katı kızlarga jingil bilmağanlığın. Kurup durasın. Urmanda yürügen normal elfine. Başına kaynaugan. Balay da kıyın. İşe listik akra. Menajerlerge tutundu Aydar Faiz Rahmanov. Ağımürge koyun orasına çıkan bilmadı. Davay Aydar. Erkler.
Hey Jonas. Hey. Kayın olgan iken be. Hey. Elfinenin başına, birle başına, basıp kızgı karşına, ne işlersen sen, kayın olgaç başına. Hey Jonas. Filosof Svitnaşıl İlnar Seyfi. Nişik olmasınsın koyun damarlar şirse Işırık damarlege olmayıp çirnazyon diyen jirge Belki suslik bağdargandır olar damar kimire Ul koyun mina da oldu sizilmimeni Bir de Oğlan koyun teki turmadı Xatının küngeli bulmadı Mina ut geledi Işkını söyleşmedi Nişik turgızıysın minanı